Bawipa chu na Beunak lung pia se milai se swat thei tu phun kim lakin alo him ding Nitin Manna February ni lai rok tlong kai ni ni thong ni le kum kulwan khat Bawipa chu na Beunak ase Cungnungbik hnenah himnak tua fe tahratin Ziangkimtithei thladem hnuai a umtu chun Bawipa i hnenah nang chu ka Beunak le ka ralhruang na se ka Pathian na se ka rinsan na se ati thei ding Saam nambat somkwa le pakhat siana pakhat le pani satan chu mi de ding hola atoi pak jok re ro ane thei ding mi pol para long na atwan thei Bible in ralhring te le fimwar te i kan umma chun satan in bum thei lau ding tin ralrin na in pek ase Satan chu de ding hola ahuk re ro mi kiau sa vek asi ama anti na dinga mi a hring hrau re ro ase sikhal se la a hring hrau nak a el thei tu pol chu juda i kiau sa asimi Jesu Christ a thei tu pol an se tupwan munga changa Jesu chu milai sina tilasa lakin anungi chumi thon thina atwar teka atum ta mi chu ama athina isin thina pari thunei tu satan kha asia swa Hebrew bungni changlei churuanga Jesu nei tu pol chun satan in kan para ziangman atwa thei lauti an thei zianga ti le juda i kyausa chu an songa anung i ama chu hi lei tlun i kyausa nakin amak son ase kwat khat johan pungli changli dudot mi rual cha juda i kyausa chu na songa ase ama i thunei nak le hu ham alau pek athisenin alau ten zo nanhatwan loading na phang si le Jesu thisenin khu taro nahar damna thuwa na thin phang si le Jesu thisen in khu taro Jesu thisen thon na khu mi Ziangkimchu Pathian in kahum him zo katlen zo ati satan chu Jesu i thisen amu asi le atlanding chutika nanan nak nahar sat nak le sunral nak khal an hlau thu ve ding ase Krisunga na umzo i na sunga Jesu na nei zo timi satan in vai khat athei nga nuwa chun alo thlem nak ni le chan pol chu an chamral thu ding i satan i bum thei lau mi le ring shau thei lau mi na siding